Nĩ tũcui tũrĩa tũratanywo kũguna arĩmi arĩa matiganĩirie ũrĩmi wa irio na kwambĩrĩria ũrĩithia wa ngũkũ, makiuga wagi wa mbura, gũtharĩkĩrwo nĩ nyamũ cia gĩthaka na gũthũkangio kwa mĩmera yao mũgũnda nĩ mamwe ma marĩa macũngĩrĩirie maige macembe thĩ. Tukiangalia mradi huu ambao tunaolima, tuko na changamoto kubwa sana, naye ni ndovu. Ndovu wanatuharibia sana mimea yetu, na wanapotuharibia mimea yetu kila wakati tunapopanda wanatuharibia, na hata tunapoita watu wa KWS hawatusaidii. Tumeendelea kupata hasara nyingi sana, kila mwaka tunapata hasara. Kũringana na mũrũgamĩrĩri wa ũrĩithia wa mahiũ kaunti-inĩ ya Taita Taveta, rĩera rĩa gũkũ nĩ rĩega na ũrĩithia wa ngũkũ, amu tũcui tũtiendaga heho rĩrĩa tũrakũra. Matumaini yetu ni kwamba tutaweza kuimarisha kilimo chetu cha kuku. Kama vile ambavyo mnaelewa, kuna kubadilika kwa hali ya anga, kama mabadiliko ya tabia nchi, climate change. Na kutokana na haya mabadiliko, tunajaribu kutafuta namna ya zile shughuli ambazo tunaweza fanya ndio tuweze kujikimu. Tukiangalia kwamba vile anga imekuwa kwa watu kama tutafaulu, naona kama mvua imekatika. Lakini huu mradi ambao huu wetu wa kuku ambao tumetusaidia, tunajua kwamba huu mradi tuna uhakika kabisa lazima mradi utasaidia na tutasonga nayo mbele. Oho arĩmi aya nĩ mariamũkagĩra mathomo megiĩ njĩra itiganĩte cia kũgacĩrithia biacara ĩno, amu aingĩ ao nĩ hĩndĩ maraiyũkia ũrĩithia wa ngũkũ cia matumbĩ na nyama. Ndani ya miezi 6 tutafanya ile inaitwa follow up. Tutakuwa tunatembelea vikundi vyenu, tuone ni nani ameanza kutoa mayai. County government na tukishirikiana na mradi wa Climate Smart tumeweza kusupport vikundi za wakulima ndio waweze kuimarisha kilimo na kuweza kuimarisha hali yao ya nutrition. Arĩmi aya nĩ morĩtio metĩkĩre kũnyitana marĩ ikundi nĩguo makahotaga kwamũkĩra ũteithio wa naihenya wa gwetherwo thoko kuma kũrĩ thirikari ya kaunti ya Taita Taveta. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Njenga Wambui.